සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා යන ප්‍රාර්ථනාව සමගින් කවන්ට්‍රි ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය විසින් දෙවනිවට සංවිධානය කරන ලබන අලුත් අවුරුදු උත්සවයට පැමිණි ඔබ සියලු දෙනා සංඝයාන් මඟ වෙනුවෙන් ඊටම ගෞරවපූර්වක නිහතමානීව මේ අවස්ථාවේදී පිළිගනිමු ලබනවා. එළ සිරිතට මුල් තැන දෙමින් ජාතිකීය ගායනා කිරීමට සූදානම් වන්නේ. ඒ නිසා සියලු දෙනා මේ කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා ඔබගේ අසුන් වලින් නැගිට අපගේ ජාතිකීයද ගරු කරන ලෙසට. ස්තුතියි. Sri Lankan tradition, we will start with the national anthem and then we will light the traditional oil lamp. And after that we will have religious prayers from all four groups, ethnic communities, Sinhala, Tamil, Muslim and Christian. So we hope everybody will participate in this. Thank you. தேசிய கீதத்துடன் விழா ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. எல்லோரும் எழுந்து நின்று தேசிய கீதத்துக்கு மதிப்பளித்த பின்னர் நாங்கள் வழமை போன்று குற்றவிளக்கேற்றி விழாவை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம். அதில் இந்து, முஸ்லீம், கிறிஸ்தவ, சிங்கள இனத்தவர்கள் கலந்து கொள்வார்கள். எனவே நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெறும். இதுவரை பலூன் ஊதி உடைத்தலில் 2 நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. அதைத் தொடர்ந்து சித்திர போட்டி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது நேஷனல் ஆந்தம் நடைபெறுகின்றது. அதைத் தொடர்ந்து குற்றவிளக்கேற்றல் நடைபெறும். අපගේ විශේෂ ආරෝග්‍ය අමුත්තන්ට පැමිණ අපගේ පොල්තෙල් පහන් දැල්වීමේ මේ මහගුරු කර්තව්‍යයේ දායක වෙන ලෙසට May we invite our distinguished invitees to please come forward to light the traditional oil lamp. Thank you. இதுக்கென அழைக்கப்பட்ட பிரதம விருந்தினர்கள் தற்பொழுது குத்துவிளக்கேற்றி விழாவை ஆரம்பித்து வைப்பார்கள். அப்பொழுது யாவரும் கரகோஷம் செய்து அவர்களை ஊக்குவித்து இந்த விழாவை நன்கு நடத்த உதவுமாறு வேண்டுகின்றோம். ගෞරවපූර්වක ආරාධනා කර සිටිනවා අපගේ ගමින්න බෞද්ධ විහාරාධිපති ආචාර්ය ඊතරම්දනී අක්ෂත පින්පාණන් වහන්සේට පැමිණ පොතක් දක්වන ලෙසට ඒ වගේම ආචාර්ය ප්‍රේමචන්ද පියතුමන්ට On behalf of our community, poetry on Madura Perumal. யாவிற்கு நன்றி. தயவுசெய்து உங்கள் இடங்களில் உட்கார்ந்து கொள்ளவும். நிகழ்ச்சி தொடங்க இருக்கின்றது. අපිට මේ වටිනා අවුරුද්දක් ලබා දෙන සඳහා කැප කරන මේ අවස්ථාවේ පැමිණීම සම්බන්ධව ගමින්න කවන්ට්‍රි සිංහල සංවිධානය අපගේ ස්තුතිය ප්‍රදාන පිළිගර සිටිනවා මයිකොක් මහතාට. Thank you for participating in that traditional ceremony. Please take a seat.
මීළඟ තරගාංකය ගස්ලබු ජේඩි වල 60 ගණන් කිරීම. என்பதை சரியாக கூற வேண்டும். அதில் பங்கு பெற்ற இருக்கும் மாணவ மாணவிகள் தங்கள் பெயர்களை கொடுத்து